ihango rwijaga gusa hondi Elias Retugusa okweyonzera kw'amashomero agaryo mu mberambi kuriyo no kuteganisa ebyo bwegese muri district ya Isinziro amashomero 15 nugo garyo mu mberambi kandi habwe nshongezi abari kugebembera nibagera ngo ebyo bwegese billion bisobaze bakuru b'amashomero hamwe n'abebembezo mu district y'Isinziro nibashaba government okubijuka banyuma y'embere y'amashomero agubara kwebembera kubambi abantu bagirangwe mbere garumune irarikereza kandi neta magaraga bije n'abashomeso mu kabi twashanga mu Isinziro district agamashomero nagugine kushana na ganda marunja gutuye no mu district niyo shonga habwenki twizire tukagira ngo apana reka twishyireho turebe na giti turebe imbere bakugamba y'abantu banyanje tagira nakabumba ni kweli kandi kuri twe aho kuja madisa tigaliye tigatinjire atwaragwa na hejuru biraba kungena njira atera mu class tikayigaje nyenda kubamanyisa ngo njure ke kugwa hatwe twirunda no mu class ziriya permanent birye bizimbe bina ahabo kuba tujye hansi yo rushozi omega kukwisha namizi bitaho mu class kushanga tukakingira amashomero 15 nugo gari mu mberambi kandi umukuru w'entebe ya katano araganiso kwera amashomero aga okurabira mu ntebe kanasanka DDEG hamwe na special facility grant cyikumaza gukora P7 umwetagisha tuza kubaha classroom block 6 then office block from today ito government turenda kora umurimo gwitu tubambekere bizimbe tubahereza abashomesa tubahereza nakasete ko kubasupportinga abana konkani ngo muziri okora umurimo kwawe headmaster you have to take a stand you make a report umuntu kugira ngo tiyashomesa ngo abantu bamushashura bashobora kushashura uzigaranye ejo rwekwasu ubagambire ngo bakore bihe urwekwasu no kugira ngo tugandira bataro cyanchenda bariho umugandi abeja barkwigitiro mu kigombe cyabo ecyarutoma World Students Association bakwatira abeje barukurenga 15 abakozereje bigizo bya senior 4 na senior 6 umukoro go kuhereza abeje birabo gukorirwa mu mboga zishomero omoroto mabwizuwera tuzabanungi mwareba ikintu kikureta abana mucyo kizucyabo mwantaro kundu mubazi babana mu senior 4 bakakora bijo mu result 1 kandi senior 6 yo the best student aine point 10 mushanju abashomira ishomereri ubwato basya beje bitano nshanju ayistandishire turebe to improvement aho kubecho kureberaho tukataho mu ishomero kugira ngo binabana bishatu ananabana mweno bwiro mbatugambira abana bitano nshanju abashomira ishomereri hona nabwe nabashaba government okwatira ishomereri okutungura iyo bwegese tukarikira mu kabo tukwebembera amashomero kabira twenda ka government etereze ebitabo kumara instructional materials computers projector nabwe nisimo kugenya mukoro ataraganisa projector umuganda nkaga abashomiro mu mashomero gataragamo na gamwe nabashabugaruke nyuma bakagakwatiraho kugatungura ubutumwa buhirwe ya mukoro go kutora nakacikwa kasya akarukwebembera abashomira ari Mbara High School ngeje ngo twataho watuyikuru ankole excellence fund yo kushomesa scholarship fund ejo fund ne abana ba high school nawe rushazi babo as we talk now twina abana batano abakushomera mu high school bakora biology chemistry and mathematics in senior 6 sponsored by the old boys of Mbara High School. We are really happy. We shall keep supporting our school. akacikwa kasya katorinwe kashabiro kuba kesugwa no kutamana mu kutungura ishomereri twina masikungu na need leadership ensiyija ezagumiza mu rugaro batano ikomyo shange kwazo 12 ni foto shange la scholarship yabanka ezo scholarships ezukumanya hamahimbisubwe orumukuru w'ishomereri asimira abashomira ishomereri ahabwe imyoga yibarukuru kurutungura kandi organize twarebe twinji ikindi bakatumezera bekare Moses Kamabare watanzana n'abanywanebe akabaza gutera aho tutera abana gasha kwa Ruth Nwamanya Christopher Imbisubwe hamwe na Good Fatima
Twagumizamu na namakuru Minister w'eby'obuhinji na n'oburisa kandi uri mu nyishengero wa Kibale East ayanjwire ntebekanisa ezokora uruguto rwa Rwamwanja okuzacyura okwera abatura okutambuza emirimo yabo. Uruguto uru nurwingana kilomita 500 kandi miliyoni 6 nizo zirikwija kukozesebwa mu kurukora. Entebekanisa ezi zanjwirwe obuminisita w'eby'obuhinji oburisa n'obujubi abire nabugana habatura omuri Kasorora omugomborera ya Bwizi omuri Kamwenge district. Sagikiriza manya tubakoze kushashura abantu ebigiye bikwangara abantu babanyagire bamazire nima bahuriro ko naye bahurira none nimbona bona ni nywanira poko zo kushisha mube muzimanye mugire muta muzange nibenda kubafereza ekimwakwasire tiko mwe bari kuhagira President Museveni mwe bari kuhagira Honorable Frank Tumuyabaza turuku mukunda ahabu kugira ngo harende iyo songa yona nitumanya ngo kuhagira Honorable Frank ni kiri kutwisa ahaza secondary nungi amashomero marungi enguto nungi kandi ejo niyo songa ahabwenshi turukutera akaruru. Omu rukiko oru minisita kwatira abenkyiriza y'abacwangana miliyoni 1.5 kandi ahireyo miliyoni 6 zo kugura itaka ryo kwombekaho ekitehurizi. Frank Tumuyabaza tifine bingi by'ugamba Frank tukorire engudo n'umuceka abantu abahira amezi amashanyarazi wagareba na naha bahapimire bene Frank Tumuyabaza we no tifine cyo kumukora no kumwongera ati akaruru twashimirwa mu nzanga abana twatira kandi muri kwa kitehurizi cyaturi n'umunonga twafuna n'amarwari bisongera kujya mu kugeti kwa twatene kitehurizi amane nesho kwa abana babashagire niyo ndera yabitwine kubi hamwe na daya n'umwami Honorable Frank Tumuyabaza hariho amatsiko ngo enguto ya Rwamwanja okuzacyura okufumukira cyenjojo yaba yakozwe ekaterwa korasi neja kwera abatura okongera hantasiya yabo obo bari kutambuza eby'emishuburo yabo. Gasha kwa Anthony Atwine webare munonga Anthony Atwine uruguto rwa Mwanja cyura nduje korwa billion rukaga zitari miliyoni 6 kuko nanagambire. Twagumza mu namakuru abahinjo muri Kasese bashabirwe kwetantara okufuhira munonga ebihingwa byabo na munonga babantu bakose mbazi eibarwa batashomesibweho. Okaburoko kirweyo Cadet Benjamin Buturo outushangira ha farm yo muri Kasese aho arukora obuhinji butari bumwe na bumwe. Abajungu batakizire tukatwine nyanye zitu ezo mwarakuriya obubuke obukoro omuntu oke butafuyirire kabizire itakali ya Rwara batanga kuleta za emibazi zikuchiro bwinyo mu Uganda nizireta kansa zibakazibaninga mu bajungu na World Organization yazibaninga cyoka kunuzuri okuleta organic farming turiyo tugirengo reka tugaruke amagara gito n'abuhinjo bwakare bukereza value cyonko otarwarizo umuntu ntulima kamerale twine embibo zebika bisatu twine heji neyero kwezi 10 n'ekicweka mbageta lapid pepper then twine heji neyera mezi 2 mbageta konoroso